पाउसेदी युम्फम ओइब मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरी एडीसी की मिखल पांथोकनबा कैबिनेट ना वारेप लौख्रे लाखलिबा नवेम्बर 30 फाउबा जायथोक्तुना लाखिबा मणिपुर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तारुक की मिखल मखातना जायथोक्तनबा ngasi पांथोकबा स्टेट कैबिनेट मिफम ना वारेप लौख्रे ngasi की अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा महक मसाना चेयर लौतना पांथोकिबा मिफम अदुकी मतंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना हाई मणिपुर की सिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तारुक सेनापति तमेंगलोंग सोसानपुर उखरुल चांदेल अमदी सदर हिल्स की मिखल असी कोविड-19 लाइचत लेबना मरम ओइरगा लाखलिबा नवेम्बर 30 फाउबा जायथोक्नबा ममांगदा पांथोकिबा कैबिनेट मिफम अमना वारेप लौखिबने एडीसी तारुक की मिखल असी मखातना जायथोक्तनबा लोइनना इलेक्शन कमीशन के तानरगा अथुबा मतमदा मिखल पांथोक्नबा मतम लेपनबा ngasi की मिफम अदुना वारेप लौखि हाइरे मांगना हाई ngasi की मिफम अदुना हौजिक मायुकनरिबा कोविड-19 की लाइचत असी थेंगननबा मतेंग ओइनबगिदमत डॉक्टर चामयांखै नर्स चामयांखै अमदि मल्टीटास्किंग स्टाफ चामयांखै था अहुंगी ओइना लौनबा अयाबा पीखरे हाइरे माना मखाताना हाई हायर एजुकेशन सेक्टर दा मुस्लिम सिगी चादा मारी मिंग चनबदा सीट खाकनबा वाफम अदु यंगसिनबा चीफ सेक्रेटरीना चेयरमैन ओइबा कमिटी अमा सेमलगा मदुगी मरिक चुम्बा रिपोर्ट अमा लेंगाकता पिखलकनबा खंगनख्रे ngasi gi mifam aduna director health services dr k rajo gi thabak pubagi matam tha taruk amaga sangdok padasu mifam na ayaba pikhre aire panbaja badi adc taruk ki mikhal asi kumja soklisi ani thara manga gi jun amada mikhal pangthokiba loinana masigi tam asi chatliba chahi asi ki hokiba jun thada loirabane adumoinama covid-19 ki laichat laibana maram oiraga march da pangthokiba cabinet mifam amana adc ki tam asi tha taruk sangdoktuna chatliba chahi asidagi november 30 phaba matam sangdoktuna lakhibane maithiba basi miyam gi well date paisa amasuk pangal gi sakti dani dr l hauke Saitu Assembly Constituency by election da Indian National Congress INC की कैंडिडेट ओइकिबा डॉक्टर लामथिन तंग हाउकिबना माइथिख्रिबसी प्रजा मियाम की वेल नते पैसा अमसु पंगल की शक्ति नने हाइना कैंडिडेट मसाना खुदेक पितुना थादुरकिबा चेरोल अमदा फोंदोकले यामना नुंगाइतबग लोइनाना बीजेपी कैंडिडेट नमसिन हेनखिबकी दमकता थागत वाई पिरदुना भागना हाई इलेक्शन की फल असि हाना ओइरगनि खन्नबा दुमकने कांग्रेस पार्टी की लुसिंगबसिंग इलेक्शन कमिटी की मेंबर सिंग सौगत पिखिबा मियोइसिंग जुट फेयर चेंज की मरुप सिंह मतंग पांबी की बमर मपाम पुनमक्ता तौबिमल खंगबा उतलादुना डॉक्टर हाउकिबना आईएनसी अमसुंग बीजेपी सौगत सिंगी मरक्ता मखाताना नुंगाइना दब लेनर रोय हाइबगी थाजबसु फोंदोखे अहल ओरबा राजनीति वाला गामथंग हाउकिबना साइटु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामदा सखिबो वसक्सिंग अदु जात कुचु ट्राइब सौगतबा थीदना थबक ओइना पाइखलकनी हाइबगी थाजबसु माकना फोंदोखे मियाम के अपाम खंगना थबक तौबगी महिने सीएम मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा की मिखल दा बीजेपी ना हाना मिरेप अमा लंबा याउतना माइ पाखरबा मतुंगदा मिखल पांथोकिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी की मनुंगदा बीजेपी की मिरेप अहुम आई पाखिबा असिमक बीजेपी ना लुचिंग बलाइंगाक असिना मियामगे अपाम खंगना थबक तौबगी महिनी आइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे पाउसी असिग अखनना वरी सानबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई मिसम मियाम ना लाइंगाक अमदगी करी पामली हाइबसी पॉलिटिशियंस ना खंगना थबक तौगदबने मियामगे अपाम्बदी इंथा तपथबा प्रूफ कांगलुप मसेलगी मरक्ता नुंसी चानबा अमदी चाकोटपा खुनाय अम ओइबदुने मसी फंगनना पखोनबदा पॉलिटिशियन अम ओइना मधुगी लंबी पुथोकपा ताबने पार्टी की मनुंग अमदी मपानदगी आयत अपन किया लाक्लबसु लेंगाक असिदा याहुरिपा खरना मियामगे मिट्टगी पी ताबदा तैथोकपा ngamhauba मियामगे थमोय खुदुम चनपा ngamhauba कया अदुगी महिना मियामगे मतेंग भंगबने चीफ मिनिस्टर ना मखाताना हाई लेंगाक असिना मियामगे मिट्टगी पी ताहंदनबा अंगम बथाक्ता संगसन किगने हंदकी मिखल असी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी मंगा दा मिखल पांथोकपा ओइरबसु मणिपुर मियांगे खोंजेल दी बीजेपी ना लुसिंग बलाइगाक असिदा लमदमबसिदा इंगदा तपथबा पुरक पंगमले चौखट थौरांग द मांगलोम द संगसन बंगमले चिंगमी तमी अमता ओइना नुंसी चानबगी मरी फगतहन बंगमले लाइंगाक असी मखा चथन खिबा चुंगनी आइबगी खोंजेल अदु थोरकपना मिखल पांथोकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी मंगा दा मियामना लाइंगाक असी की मैकैदा लेपिदुना येना मारा चेटपा लाइंगाक अमा पिबी नब गिदमक्ता बीजेपी की मिरेप सिंबो माइ पखनबीबनी आइखे बीजेपी की सही अहुम मखाई की लेंगाक असिबो थाजबीदुना पार्टी असना थागतपा मिरेप सिंबो माइ पखनबीबगिदमक्ता थागतपा फोंथोकले लोइनना मियामना पांगबीबा इंथा तपथबा अमदि चौकट खोंजेल दा मांगजिल थाना पांडम फंग्री भावबा संगसिन खिगने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी की मियामना बीजेपी बो माइ पखनबीबगिदमक लेंगाक असना मियाम की लमन तोंसिलबने लोइनना मिखल असिबो माइ पखनबीनबो होनबदा पॉलिटिकल पार्टी की खेतनबा थमदना मतेंग पांगबीखिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अबदे मियाम थागली हाइखे कोविड-19 नारबा मियोय मंगा की मनुंगदा अबदे वाखलगी लाइना नाबा थेंगनरे रिपोर्ट कोविड-19 नारुरगा फरकलबा मियोय सिंग असिदा वाखलगी ओइबा तोंगान तोंगान लाइना कया नारकपगी चांग यामना वांगे
Hiram asiga mari lainana research singna study charabada laichat asi naruga phagalakpa apanba misingi manungda chada kundi wakhlgi laina naba thengnare aina Britain ki Oxford University ki Psychiatry Department ki Professor Paul Harista pangthoknre magna makhatana ai COVID-19 ki laichat asina naruga phagalakpa miosing asida tongan ba side effect ya lakpa yai aina miyamna mi paina ba amalairip asigi matangda Oxford University ki research singna asoba study ama chathabada laichat asina naruga phagalakhraba mi manga khudingi manungda mi amadi numit marfudra ni gi manungda wakhlgi laina narakpa thengnakhibani sit jangkhai nipan gi maraki Mikhal singda BJP na sit nifu da Madhya Pradesh da kunmathoi da mangjil thare Election Commission website ki matungina Madhya Pradesh da ujawna lebakasik state taramatoi da constituency jangkhai nipan gi assembly marake Mikhal sigi bot masing thiba aukibaga BJP na sit nifu en bada mangjil thakibaga loinana ngasi party asi khudong chaba phibam amada leikhre Madhya Pradesh ki oina su sit kunmathoi da BJP na mangjil thana chale COVID-19 pandemic ki matungda India ki ahanba election da assembly constituency tarit da bot thadane ki Uttar Pradesh da BJP na sit taruk amasong Gujarat da Mikhal pangthok ki ba sit nipan magdasu mangjil thare sahi asi ki angan bada Congress lusingba Joyti Ridiya Sindhiyana MLA konithoi ka loina na BJP da chongshinduna Kamalnath government tu khiba Madhya Pradesh da yauna state taramothoi ki assembly seat jangkhai nipan gi marak ki Mikhal ki damakta bot masing thiba gi thabak chathari Madhya Pradesh assembly da simple majority ama phangna pa gi damak Chief Minister Shivraj Singh Chauhan MLA nipan amaga gi mathau tare house asida Congress ki MLA marfu taret lai Uttar Pradesh da assembly da phajaraba majority ama laikhraba Yogi Adityanath government cho sit tareta Mikhal thengnari tare sajki manungda tarukti mamagi Mikhal da maki party na mai pakhibane masida natana Gujarat assembly seat nipan Haryana da seat ama Chhattisgarh da seat ama Congress amasung masigi alliance MM na Pairamba Jharkhand da seat ani amasung Congress amasung JDS na Pairamba Karnataka gi seat ani kijo bot masing thire awang nongmok thangba state singda Manipur gi seat mari amasung Nagaland gi seat ani gijo bot masing thire Telangana da seat ama amasung Odisha da seat ani gijo bot masing thire masida natana ngasi dai bakpo ponamita assembly Mikhal gi phallau thoklaga da Bihar da Balmiki Nagar Lok Sabha seat ki marak Mikhal gi damakso bot masing thiba gi thabak chathare Tamil Nadu da Kundra Thurge Seman Galam da masagi sahi kuntaruk suraba Tamil Nadu television channel journalist ama mioi ahumna Hatkhre pat abagi mapan da leba government pera boker lam jonthoknarba geng lusingba ama honaba thingnaba mahna honakibadagi maramdagi mahpo Nongmei numita hatkibani aire TV journalist ji Moses Hatpagi Maranda police na Venkatesan Bigness amasung Manos Fakhre thabak changbagi damakta Afghan Nupi Nongmeina kapkhre Mamit tanghnkhre masagi sahi kunthrom de surabi khatera kaubi Afghan Nupi aduna aroiba ukhiba adu motorcycle da lakiba nupa ahumna mahna Ghazni province da police station amada makha masagi thabak hek thadok lagat lakhiba ka attack tawrakhiba mangonda Nongmeina kaplamkhiba amasung Mamit anida sori amana thinkiba adune hospital da makeup tholakhiba da punamak amamba oikhre ayak karimata uba ngamtriba karigino hainaba doctor singda ayakna hangke asok paching aduna maram oidin awjiksu aigi mitching ado bandage yetli haina aingonda pakhom pirakhi adubo mikup aduda aigi mitching adu aingonda ge kothokre habese aina khangki haina khaterana aike sanabagi pau amada Mumbai Indians da Dekhi Capitals wicket manga da Maithiba piramlaga IPL gi mangarak super title lawba ngamkhre United Arab Emirates na jumbo oiduna chatharakpa Indian Premier League IPL 2020 gi ngasi chanakhiba final match da Mumbai Indians na Dekhi Capitals bo wicket manga da Maithiba piramlaga tournament asigi mangarak super title lawkhre Indian Premier League ki ngasi Mumbai Indians amasung Dekhi Capitals na final match asigi toss Dekhi Capitals na ngamduna batting ana tawrakhi Delhi ki opener Stoinis ahanba ball da Mumbai ki bowler Trent Bolt na out tanghnkhre Nauna changla kiba Ajinkya Rahana susupna gi ran ani logduna lairinga da Mumbai ge Trent Bolt na out tahanduna Delhi Capitals ke batting gi phibam jamna sokshen ke Delhi ki atop opener Shikhar Dhawan su ball tarag humda da for hum jeraga sumna gi ran tara manga lorom laga out oike Delhi Capitals ke apun baran kunithoi churak da batsman out oike ni mari suba batsman oike ba Delhi Capitals ke captain Diaz Ayer amasung mga suba batsman oina changlakiba Rishabh Pant na yawna phajaba batting gi performance ama utpangamduna team gi apun baran chama lanthok anke mga suba batsman oina changlakiba Rishabh Pant na Mumbai Indians ki bowler sing aduning thina bayuk na bangamduna ball kontragani panda sek ani amasung for mari jairaga ran jangkai turuk logduna leiringa da Mumbai gi bowler Coulter na out hanke Mumbai Indians ki bowling da Trent Bolt na Delhi Capitals ke batsman ahum out tahanduna khwaiti ki mai pakpa bowler oiki atopa bowler Coulter Nine su Delhi ki batsman ani out tahanki aduga team asigi atopa bowler Jayant Jadab so Delhi ki batsman ama out tahanki
UAE da chathar Indian Premier League T20 cricket tournament asida Mumbai Indians ki batsman Ishaq Kishan na punna 6 kuntra jaiduna most sixes award phangkhe. Kings 11 Punjab ki captain Lokesh Rahul na punna run chatruk humra lawba ngamduna topper scorer oikhe aduga Delhi Capitals ki fast bowler Kasiko Rabadana wicket kuntra lawduna highest wicket taker oikhe. Maragachida BJP MP ki Yumdagi thaina gi Nongmei Huranba Mioi Fakhre. Maharashtra ki Satarada laiba BJP Rajya Sabha MP Udain Raje Bosle ki Yumdagi thaina gi ariba silver pistol amukhrale aibigidamok masagi sahi kuntaruklom choraba nupa ama Fakhre haina police nanga silaba poponmita phongdokre. BJP Rajya Sabha MP Udain Raje Bosle asi Maratha Ningthau Chhatrapati Shivaji Maharaj ki Hatkhre suthang amane Hatkhre suthang amane Deepak Sudar ki mathakta case ama register tawkre ain assistant police inspector aduna makhathana phongdokhe. Aroiba content sing asigi maro eba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengpiri popuna mapotha chari loinana channel asin adom da kanarabadi subscribe like and share tawba ka wi gunu puna mapbo amukha na thagachari.